Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, športnega parka v Domžalah ob Kamniški Bistrici. Odpiramo 8. krog Lige Telemach, Kalcer, Radomlje in Olimpija se bosta pomerila. Tule vidite tribune domžalskega športnega parka. Kakšnih 300, morda 400 gledalcev se je za zdaj zbralo, nekateri seveda še prihajajo, približno 15 minut nas še loči do začetka tega srečanja, trenutno 4. in 7. uvrščene ekipe našega državnega prvenstva. Najprej si bomo seveda ogledali pare tega 8. kroga. Tule zdaj vidite, odpiramo torej z obračunom tu v Domžalah med Radomljami in Olimpijo, potem pa ob 20:15 nocoj Maribor Mura v Ljudskem vrtu. Maribor seveda z novim trenerjem Radomirjem Džalovićem. Jutri pa še 3 srečanja v Ajdovščini ob 17:30 Primorje Aluminij. Mislim, da se bo ta tekma začela ob 15. uri in potem ob 17:30 Koper Celje, tudi z našim studijskim delom, z Mitjo Vilerjem v studiu. Drugi v tem prvenstvu. Mohamed Begović za Jelenkovića. Diga se ponuja desno. Tole je zdaj Portugalec, Diga s predložkom. Še enkrat bo to lahko delo za Sama Pridgarja. Zdaj torej nič pretresljivega, nič nevarnega ob Kamniški Bistrici. Tule pa zdaj težave za Radomljane, priložnost za Turdova in Olimpija vodi. Olimpija vodi sredi prvega polčasa. Radomljani so si vse skupaj zakuhali kar sami in od 23. minute dalje Olimpija vodi. Turdov pa je dosegel svoj 20. gol v slovenskih državnih prvenstvih, 3. v aktualni sezoni v Ligi Telemach. Izkoristil je tole nespametnost Radomljanov, ki so tule, poglejte, preveč kombinirali, potem pa Predgar s preveč zahtevno oziroma tvegano podajo proti Pogačarju. Dofo je bil dovolj pazljiv, Pinto se je izkazal z asistenco, z realizacijo pa Ivan Turdov. In Olimpija je torej zdaj kronala svojo terensko premoč. Tu Raković s predložkom, priložnost zdaj za domače. Tule je reševal Diga. Olimpija pa nekako s pomoči gradi tele akcije in znova potrpežljivo čaka na novo priložnost. Brest je zdaj padel in 11 metrovka. 11 metrovka za Olimpijo, prekršek nad Markom Brestom, pa iz oči v oči Samom Pridgarjem in Olimpija vodi z 2:0 v 36. minuti srečanja. Tretji zadetek Dioga Pinta. Ljubljančani so, kot sem omenjal, že pred nekaj minutami znova potrpežljivo čakali na novo priložnost in jo spet dočakali. Pinto pa takole zanesljivo. Samo Pridgar v eno. Portugalec pa strelom v drugo smer za vodstvo Olimpijami. Povsem pa so pogoreli v prejšnjem krogu, ko so tu s pravom prejeli kar pol ducata golov. Brest v novi nevarni akciji. Obramba Pridgarja. Ponovno Brest, vse agilnejši v sodelovanju z Urbančičem na levi strani Olimpijinega napada. 3:0 strelec. Da, nič ne bo drugega gola na današnji tekmi za Pinta. Olimpija zdaj v prvi vrsti skušala najprej nekoliko umiriti malce agresivnejše Radomljane v primerjavi s prvim polčasom in potem morda še kaj dodati na polovici tekmeca, ampak Olimpija ima 2 gola prednosti. Jojić pa gre sam proti vratom. Jojić strelja 2:1. 2:1 v Domžalah. Ja, opozarjal sem na to, da so Radomljani bistveno agresivneje in z bistveno več želje krenili v tale drugi polčas in hitro so bili nagrajeni za to. Že v 7. minuti nadaljevanja
2-1 in lahko rečemo, da ponovno imamo tekmo. Če je bilo tule vse čisto, kajti zelo, zelo tesno je bilo vse skupaj, ali je morda Jelenković še držal Jojića v igri, to bodo zdaj preverili v VAR sobi, ker sta Mihael Antić in Manuel Vidali, malce bomo še morali počakati, no, zdaj pa je jasno, da je bilo tule vse čisto. Rade Obrenović je med tem že dal znak za nadaljevanje, Pogačar je tule bil v vlogi podajalca, nekako se je zdaj odkupil. Antić, še enkrat Pogačar, Martinčič s predložkom, Kukovec ima priložnost, Jojić pa prek vrat 7 metrov. 2017, ko je Olimpija tu zmagala 4-1. Potem pa v lanski in predlanski sezoni, predlani je bilo 3-1 tu za Olimpijo, 2 gola Marina. Enega je zabil še Motika, oba danes na svojo priložnost čakata na klopi. Vokić je bil strelec za Radomlje v lanski sezoni. Tole je zdaj priložnost za izenačenje. Kukovec je poizkusil, rešil pa je Gorenc. Čino je ostal v slačilnici, 17-letni Luka Kušić, pa torej na mesto njega nova priložnost in rešili so se tule Ljubljančani čudežno. Kakšen sijajen gol je zavil Mamić v Mariboru, Pogačar, Martinčič, izenačenje! Izenačenje v Domžalah, 78. minuta, Jaša Martinčič, kako natančno je nameril z roba kazenskega prostora. Mislim pa, da je Pogačar vknjižil še drugo asistenco. 78. minuta, kdo bi si mislil, da lahko Olimpija, ki je v prvem polčasu nadzorovala potek tega srečanja, takole pade v nadaljevanju. Tule je Pogačar preigraval, ja, on je bil podajalec z roba kazenskega prostora, pa Jaša Martinčič super natančno, premočno tudi za Dajčarja, ki je bil prekratek. In to je drugi zadetek Jaše Martinčiča v tem prvenstvu, tudi proti Primorju je zadev tole mrežo. Takrat za zmago Radomelj po preobratu. Na to, da so bili podjetni, igrali pametno, tudi znali izkoriščati priložnosti v prvem polčasu. Kot da so nekako v glavah že zabeležili zmago. Zdaj gre Kukovec proti vratom. Za trenutek sem zastal, misleč, da je šlo za prepovedan položaj. Skoraj zagotovo prisodili ofsajd, tako pa je kot. Mamić pošilja žogo pred vrata, skače Gnjatić, 3-2 za Radomlje. 83. minuta, Ognjen Gnjatić. Radomlje vodijo, neverjetno kakšen preobrat ob Kamniški Bistrici. Tule je klonil Dajčar, kajti nekdo od njegovih soigralcev mu je otežil delo, žoga ga je preletela. Gnjatić pa je v svojem 66. nastopu v prvi slovenski ligi dosegel svoj prvi zadetek. Tule poglejmo še enkrat. Mamić je podal, Gnjatić je bil najvišji, od Jelenkovića pa žoga preko Dajčarja v mrežo. Ne morem se znebiti občutka, da bi Dajčar tule moral bolje posredovati. Kot da je poizkušal žogo frcniti nekako preko prečke. Pa žoge sploh ni najbolje zadev, tudi ni najbolje ocenil, kje sploh stoji, enostavno je bil prenizek. Tule Jelenković niti ni mogel storiti kaj drugega, žoga ga je po strelu Gnjatića zadela. Že smo v 6. minuti dodatka. Kurtić in obramba Pridgarja. Tudi mladost Radomljanov zdaj kaže svojo nadarjenost. Tole bo še en rumeni karton. Mislim, da kazen za
za Kukovca, ki se je vrnil in to bo izključitev celo na koncu, kajti Kukovec že ima rumeni karton, rdeči karton. Veljko, kakva utakmica v prvo polovremenu, bili ste baš bolji nasprotnik, a v drugem polovremenu šta se je dogodilo? Pa, ušli smo u to prvo polovreme, dobro odigrali smo prvo polovreme na jednom visokom nivou, dali smo 2 gola. Ne znam šta se desilo u drugom polovremenu, ušli smo slabije nego u prvom polovremenu, primili smo rano gol, pa potom druga, treća greška i momci, moram da čestitam ekipi Radomlja, stvarno dali su sve od sebe i pokazali su karakter u drugom polovremenu. Želim im sve najbolje u nastavku, a mi ništa, glave gore, idemo da radimo još jače i dolazi sljedeća utakmica već sljedeće nedelje i to je to. Teško pričamo o utrujenosti, da nemate energije, a u tom drugom polovremenu nije bilo baš dobro. Pa slažem se da nije bilo dobro. Mislim da imamo energije, prosto mi moramo između sebe da nađemo tu neku jaču stranu. Ne možemo da padnemo tako lako posle jednog gola, jedne greške, nego moramo iz toga da se izdignemo i da još jače idemo napred. Ali dobro, trenirat ćemo, davat ćemo sve od sebe svaki dan, svaku utakmicu, svaki trening i doći to na svoje sve. Veljko, hvala i sretno. Hvala vama. Jaša Martinčič, kakšna tekma v prvem polčasu je delovalo, da bo Olimpija z lahkoto dobila tekmo, z 2-0 so povedali, ampak potem v drugem polčasu 3 zadetki z vaše strani, vaši bil tisti odločilni, iskrene čestitke za vaš gol in predvsem za predstavo v drugem polčasu. Kako ste vi videli celotno tekmo? Ja, najlepša hvala prvo. Res je, da smo v prvi polčas stopili v tekmo z neko rezervo. Mogoče se je še poznalo po prejšnji tekmi, ko smo doživeli malo previsok poraz. Ampak ja, trener je že v polčasu rekel, da bomo mi probali iz tekme izvleči, kaj se da. Mislim, da na koncu drug polčas smo si res ustvarili dosti priložnosti. Dali so fantje vse od sebe, čestitam celi ekipi. Mislim, da smo na koncu po tej tekmi res zasluženo zmagali. V drugem polčasu je tako na igrišču, kot tudi ob igrišču na klopi delovalo, da imate zares ogromno energije. Je bila tista motivacija med polčasom tista odločilna, da ste tako dobro odigrali drugi polčas? Ja, mi vemo, da smo mi kvalitetna ekipa, mi smo dobro pripravljeni, tudi energični. V prvi polčas enostavno res smo medlo vstopili v tekmo, zato z moje strani sem bil prepričan, da bo drugi polčas boljše. Tudi trener nas je v Oblini dvignil z energijo, mislim, da tudi mi dva z Ninotom, ko smo vstopila, smo dodala svoj delež in na koncu se nam je išlo. Jaša, hvala in srečno na naslednjih tekmah. Hvala lepa. Mr. van der Looy, we saw 2 different halves in the first half. Sorry. Mr. van der Looy, we saw 2 different halves in the first half. Olympia dominated the game, but what goes wrong in the second half? Yeah, for me it's unbelievable what happened in the second half. I think the first half we dominated, we scored twice, but I think we should have scored 3-4 times at least. We talk about it in a halftime. We have to go on. Don't let the opponent get back in the game. You know they're gonna maybe do something different, press a little bit higher, play a little bit more direct. What they did in the second half, and then we defend this way and we give away these goals. It was more comedy capers, the goals, than really good goals. So we did a really bad job in the second half. For me, unexplainable. I saw you in the second half on the sideline. A lot of anger from you. Why? Because we make mistakes, but I don't mind if we make mistakes. Everybody makes mistakes. Every team makes mistakes. But it's more that you agree with something, the way we want to play, the positions you take when we have the ball, the way we want to defend with the team. And if you don't do it, and you don't do it together, and you don't stick by the plan, then you get problems. So then you get angry on the side to try to push them and to try to get them back. But it's more disappointment than anger. Do you think that the players have not yet accepted your football philosophy? Yeah, when you see the first half, I don't think so. Because the first half was really good. I don't think it has to do with the football philosophy or that kind of things. It's just you have to be ready for 90 plus minutes, and also when you play a half like this in the first half, you have to understand that the game is not over.
when it's still 2 goals and the opponent can make 2-1, then you have problems and you can get problems. And that's what we got today. Mr. van der Looy, thank you very much. Yes. Okay. Gospod Jugoslav Trenković, kakšna tekma? Nič proti 2 v prvem polčasu, na to pa 3 proti 0. Z veliko energije je prišla ekipa Radomelj v drugem polčasu na igrišče in dosegla torej 3 zadetke. Kako ste vi videli tekmo? Tako je, znači počeli smo strašno očajno da kažem. Primili smo 2 gola, čak i 1 gol je poništen zbog ofsajda, tako da u tom trenutku sam mislio teško će biti da se vratim ako je ovaj 3. gol, ali na poluvremenu smo pričali, znači pričali smo onako prisebno, rekli smo da izađemo, nemamo šta više izgubiti, možemo izgubiti još 2-3 komada, isto kao Bravo, ali moramo se popeti malo gore, moramo uneti energiju, moramo dati više pritiska na njihove zadnje 3 igrače koji prave igru, koji prave build-up u open playu i tako da puno sam zadovoljan od ono što smo i radili i planirani, da u drugo poluvreme uđe i Nino Kukovec i Jaša Martinčić koji su davali puni impakt i tako da preokrenuli smo, možem da kažem da je i sreća bila naša strana, ali u drugo poluvremenu smo imali još nekoliko šansa, tako da mislim da smo zasluženo pobedili. Omenili ste energijo, tudi Jaša Martinčič je na izjavi po tekmi dejal, verjeli smo, da lahko preobrnemo rezultat in dejal je tudi, da ste vi s klopi dajali igralcem veliko energije. Zares je bilo te energije čutiti ogromno v igrišču? Ma to je sve psihološki, ja kažem samo igračima, Bog ima plan za svako od nas, znači Bog će nas poslužiti ako mi izađemo gore hrabrije, malo da izađemo, da se potrudimo da uzmemo, da damo neki gol i da uzmemo pobedu, tako da Bog ima plan, kažem, Jaša i za tebe, ima plan i za mene, ima plan i za Kukovca, tako da to nas je poslužilo, izašli smo onako, kako da kažem, sa više energijom i eto, pobedili smo ovu značajnu utakmicu. Zelo veliko mladih nogometašev imate na klopi, so bili vsi nogometaši mlajši od letnika 2000. Torej, kljub temu, kljub mladosti, se lahko kosate proti najboljšim ekipom Slovenije. Pa ja sam još od mojeg dolaska ovdje rekao sam da ova ekipa ima puno potencijala. Normalno to za kapaciteta moramo još više raditi da dobijemo taj kapacitet, ali potencijal ove ekipe ima. Puno nam je značilo ovih odlaska nekih igrača kao što je Malenšeka, kao što je sad Vukasović, ali isto moram da kažem da nam puno znači odsustvo Dejana Vokića. Tako da ova ekipa je malo, kako da kažem, izgubila energiju, malo se uplašila posle ono drugo poluvreme u Mariboru, ali radili smo puno ovih 13 dana, pričali smo malo više na psihološki aspekt, tako da ova ekipa zaslužuje da igra malo značajniju ulogu u slovenačkom prvenstvu, da ne bude uvek da se borimo za opstanak, iako naš cilj je normalno opstanak, sad da nas ne uhvata neka euforija, mi nastavljamo dalje, ovo je naš roster, imamo kvalitetnih potencijalnih igrača kao Činoso, kao Luka Kušić, kao Žaler, imamo puno mladih igrača, Klamfera i da ne nabrojam, i Duraković i sve, tako da nastavljamo dalje sa trezvenim glavama, nastavljamo dalje, moramo raditi i usmeriti se kon sljedeće utakmice. Gospod Jugoslav, hvala lepa in sretno. Hvala i vama.